Western Visayas Leg sa GMA Masterclass The Icon Series, Malampuson nga napahigayon sa Bacolod City ug Iloilo City. GMA Network Senior Executives mihatag og dugang kaalam ug inspirasyon sa mga estudyante. Ang detalye sa report ni Chelo Valiena. Gipahigayon ang unang bahin sa Western Visayas Leg sa GMA Masterclass The Icon Series sa University of St. LaSalle, Bacolod. Ang mga estudyante excited sa mga bagong kasayuran ug inspirasyon gikan sa mga icon. Si GMA Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development, Concurrent Chief Risk Officer and Head for Program Support, Reggie C. Bautista, mipaambit sa business ventures sa GMA Network sa digital transmission pinaagi sa GMA For the Box. Matod ni Bautista, taliwa sa pagsulbong sa digital media, daghan paghihapon ang TV viewers sa Pilipinas. There are homes with maybe younger kids who don't have phones. So ang main medium nila is still television. Over 90 million are still watching television. Interesado sab ang mga nanambong sa diskusyon uban ni GMA Senior Vice President for Entertainment Group Lilibeth G. Razonable. Siya ang usa sa mga nagpaluyo sa record-breaking o globally recognized thematic content sa GMA Network sa drama o entertainment. It's a dream of mine that we would get more support from our government to propagate our culture to the world through entertainment. Ang mga estudyante inspired sab nga mamahimong icon in the future. I have a dream and I wanted to influence others. A masterclass in a University of St. LaSalle setting is a perfect fit, partly because we are in the business of learning, of understanding, appreciating, and applying our knowledge in our day-to-day decisions and actions and behavior. Sa University of San Agustin sab sa Iloilo City, sunod nga miarangkada ang award-winning nga GMA Masterclass Series, uban gihapon ang maong GMA Network Senior Executives. Mihatag og inspirasyon si Bautista sa mga estudyante nga nangandoy nga magmalampuson sa ilang sundon nga daan. Sometimes it's not part of your job, but if you're asked to do something or if you can contribute something, go right ahead. All ears sab ang mga estudyante sa gihatag nga tips o tambag ni Razonable labi na sa pagpangita og mga bag-ong pinalahi nga content sa telebisyon. You try to give it an edge or a +1, and that does not always mean that it has to be a different story, sobrang unique. It could be an edge in casting, coming up with a casting coup, putting actors that have not worked together in one show, making it interesting. Ang GMA Masterclass Series, 5 ka tuig na nga gipahigayon sa nagkalain-laing dapit sa nasod aron ipaambit ang mga advokasya ug impormasyon gikan sa mga homegrown expert sa network. Over the years, we have had the privilege of hosting some of the biggest names who have shared their personal stories, discussed their creative processes, and provided valuable advice on how to navigate the complexities of the world. This year, the GMA Masterclass, the Icon Series returns and celebrates the lives and trailblazing careers of accomplished Filipinos who we now consider as icons in their respective fields of expertise. It's a good thing that GMA is doing this masterclass kasi maraming na-i-inspire ng mga kabataan ngayon. Hambal kagina sa speaker, okay, na we must continue learning to stay young. And then hambal man ni St. Augustine said that if you stop learning, it is the beginning of your end. Nagpakita sab sa iyang kamaayo ug puno sa talento sa pag-awit ang buholan na power belter o kapuso OST princess na si Hannah Presilas. Balitang Bisdak.